Partiyen siyasiyen Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo şermezarkirina êrişên dewleta Tirk li pêşiya baregeha hevpeymaniya navnetewe ya li Hesekê mîtîngek li darxistin. Bi deha nûnerên partiyên siyasî, Rospiyên Êlên Ereb û Kurd û Oldar beşdarî mîtîngê bûn û pankartên balafirên Tirkiye li asîmanê me qedexe bikin rakirin. Di mîtîngê de daxuyaniyek hate xwendin û hate gotin Dewleta Tirka dagirker bi hecetên dere û li dijî gel komkujiyan pêk tîne û tawanên der mirovî dike. Herwiha hate diyar kirin ku armanca Tirkiye ji navbirina projeya rêveberiya Xweser û Banglêzê navneteweyî hate kirin ku qada hewayî li pêşiya dagirkeriya Tirk bigirin. Di dawiyê de beşdaran dosya sûc û binpêkirinên dewleta Tirk ên li dijî herêmê radestî berpirsên baregeha hevpeymaniya navdewletî kirin. درباره و شرمزار کرنا و ایریشین دولت ترک سر هرمینه و عینی وقت دجی شرمزار کرنا به دنگیا دولت نافنتوی برانبری ام بجن داگرکریا دولت ترک و ایریشین وین سر هرمه جبوه کی ام ایرو روجل ورد رونشتینه موکه مذکره کی حاضر کریه و مذکره د داخواز گله باکور روجلاتی سوریا د دیار دکی و به دنگیا دولت نافنتوی شرمزار دکی و داخواز دکی انو گرک اف ام جواکا نافنتوی به ارکی خرابه جبو سوریا جی بچه چارەسەری کی جبو وک بریارن نافنتوی 2254 جبو پیشروج جبو سوریا وره چارەسەر کرن جبو کی و اف مذکره و اف سکناها و ام بدن جهن على قدر جه على قدر کینه اف دولت ضامن او دولت ایگو تدا شريك بينجو سكنه شر بسكنين جي وخفض التصعيد اتفاقيه خفض التصعيد 2019 هبي حتى وكينها او بريار بيك ناين او دولت على قدر جي باركي خوك دولت جبو في خفض التصعيد باركي خنا رابينا